Жақсы, қандай? Жақсы. Сіздер чоң қуанышқа бөліп өткенсіңіз. Мына бізде Ейшім апам, менің апам аттың көрсетуге атайын өмірімізде Қасымқұлов бүгін бір өзгеше қылықты өткеріп беріңіз ағай. Bir жол қылса бір керемет болсын деп бізде сол ұлы башымызды кіші қылып халыққа қызмет қылуға ұмытып апауыз үшін көтеріп келе жатамыз бар. Үйге сау үшін бары бүгін белек болады. Көресіздер, бізден алыстамаңыздар. Ейшім апам көрсетісінің авторы Өмірзақ Қасымқұлов ағай, сіз өзіңіз барып беріңіздер. Мына келіп қалдық ата. Мен қазір кіреміз, көресіздер бұл жақта. Қандай іс-шараны. Assalamualaikum. Қайырымда. Akbar degen bay biçimi arılarda var beken. Olamansız bu bay biçe bulala doğduk can beken. Amansız bu yerden birinçin amandaşıp alayın. İçine alakandı çapkıla salamdaşıptın alayın. Yoğun top olup momentip toplanıp geldik doy törüne. Atlanıp geldin alıstan sabira kızım baş bulup ne verirler doy çekine. Kanan oy bağrım arada kandı çapkıla kızlar geldi astım. Değişim apam dep koyup ben gülün elge gep koyup vay biçe bilgis beydalay jandarga toptop jatkan turbay be. Canında sindileri tuğandar koştop jatkan turbay be. Kılgır boşol jaşları göpler seni karaçı tuyup jatkan turbay be. Anan jürek degen elenim bilip jatkan turbay be. Siz akındı çakırdınız bu müneke kaşımızda doyduramın. Kalasanız karaçım 6 saat olsa da kanama da kandı çapkıla apoçuna yanbay gitti sular. Kandaysız жақсы аман есенсіз бе? Аяғы Бейшім апам деген көрсетуіні Өмірзақ Қасымқұлов алып баршы еді. Бүгін мен сіз үшін келдім атайын. Ағай барыңыз деп. Мына қыздарыңыз келіп қалды Сабира. Sizге қызыңыз атайын. Ондай чоң белек алып келіп тұр. Қараңыз шықына. Бұл жерде жай намазы бар, мына китеби бар, таспisi бар екен. Қаласаңыз атыр қой өткіз, қаласаңыз бар екен. Қабыл алып қойыңыз. Ойнанан келіңіз қандай жақсы, аман есен жүресіз. Аусын ба? Ойға оқшыш кезейік. Nerede apamız bana koşa götürüp durmuşlar iki gülüyor. Apasının gülüyor. Yaşınız kutlu olsun. Bizim peşenlerimize var olunuz, en solukta olunuz. Şu baktı beyine bulut degen uşunda. Buna en sonu bir tuğanlarımızdağı şu sizi cardap, koldop, erteden beri sarbayın giyizi oturatına tayecilerim, taycengelerim vardı. Min merte rahmat. Eşik açılgan dene uşulardın suyun için bölüp ertemelek sine göz yaş bolup suyun göz yaşını neme kıldık ele. Min merte rahmat. Tağa, tayeciler, taysilsizlerge rahmat. Ama eski çapıyorum ve toplu olunuz sördün diye şu yesi olup duruyorum daima. Ona ikinciden bizim şu çok oturgan Singdim Sabira. Şu Singdim Sabira'ga dağı min merte rahmat. Uşun kız daim uşunday kılıp gelip жүрөт bizge. Uşu kança yıldan beri yılda bizge ayaz atada bulursa, kadimkili ayaz ata. Tuğanların bağrında çay veret, koyun soyut, jaylolarga aparat, bardıq жерде çayын берет. Uşu patalat degen uşu bolat kız.
Şu apamın şu beyişin yemek kılıp gelip şu kızga ne kalayım. Sabira singim sağa bakkalayız. Birinciden baldarın peşenesinde olsun. Şu apamız kanday sıylasan, bizi kanday sıylasan, sen daha baldarına oşondoy jakşı gündördü görgün singim. Min mertebe tacım kalmışsın singim. Erkek nur olmak kalat daima. Min mertebe rahmat. Siz akıl kız Ben olun. 40 yılı Olsanız akıl kız olun. Kaçan iladınız sen şunu. mertebeli iladım. Senin gönder be. Suyun gönlünde. Ha. Anan ne deysler? Men özüm göynömü tol böyle жүрөм бұл kızın arkasından çek. Anam былтыркы жылы 22 жылда отырып алып телефонда туғандарым немесіне жазып атпаймын отырыпчы. Сабира апамыз сүтке апарат, Россияға апарат, кейін тек сонун кылып ыраазычылык кылып өзүмчө бир отуруп не деп жаздым. Сабира сиңдим деп ушу жакшы сөздөр азыр айта албаймын. Бир туугандарыма жаздым. Сабира sen 22 жылдын мыкты кызы болдуң бизге деп ушундай убарларды сүйлөп жатсам сиңдилерим аса күлөт да. Отуруп алып ошо колуман келди ушу сиңдиме сүйлөдүм да. Эми мына быйылкы жылы 23-жылы апамдын тушо кестиси болуп атат деп коеюн. Туулган күнү жок эле да. Числосу. Анан кийин быйылкы жылы 1-июлда апамдын туулган күнү болуп белгиленди. Кудай кааласа мындан кийин Гүләнде айткандай жылда природаларда эме кылат экенбиз да туулган күндү деп ал сөздү да угуп сүйүндүм. Жакшы ниет жарым рызкы дейт. Окуп токтоной калдым. Ушу сүйүнүштүн көз жашы болуп атат да. Ушунчалык толкунданып атат. Ошентип былтыр сиңдиме ушунча ыраазычылык бердим эле. Мына быйылкы жылы дагы бизди өтө сүйүндүрүп отурат. Бул деген кандай мен биринчи жолу көрүп сүйүнүп деген кандай сонун а? Садага болоюн. Эч ушу күнүмөн жазба. Бактылуу бол дайыма, жолуң ачык болсун. Бир туугандардын ортосунда ушу маанайың жарык болуп, ыкыбалың көтөрүлүп эле. Балдарымдын жакшы күндөрүң көр. Эч качан оорубай сиңдим. Куш келипсиң бизге. Ben söz telep tapmaya kaldım. Sürprizden aşağıladı. Yerinlerine de kayıtladım. Nasıl oturasın? Şu kızın kıram. Uğur olup kalsa bolmayken. Naile dele kız olsa bile uğur da küçüğü var, akıl esi var. Kuday ömür versin, genç soluk versin, sayraga çok iyilik verdi, jakşılık verdi kalay. Özümüzde genç soluk uzak ömür versin. 80 yaşlıya tanışalım. Şu balacıklarımızın sıyırmasın böyle çarpıdan sürüyorum jakşılık. Hayırlı koçak olsun. Şulardan bağını dileyim, şulardan ömrünü dileyim. Şular olsa ben baktım. Amin. Baldarım var, kızlarım var. Şimdi bir torunlarımın da bana gelmişimdir. Belki o silah çat. Kudağa şükür. Ömürlerim versin, beni silahla Kuday. Şular da silahsın. Юбилейный 81 жаш кут болсун. Төркүндөрү сарпай кийгизип атабы? Сөз жокко сөз жок Өзүңөрдүн катарыңарга кошуп чапаныңарды окшоштурупсуңар го, ия. Молодцы, молодцы. Рахмат, рахмат. Кем болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. 80 yıllık jubileyimiz kutlu olsun. Bir tuğanların adına. Vallahi kızlardan sıyırmatın böyle maalesef kavle diyoruz. Her sokmuşsun olsun. Beş canım burada. Мына чоң апам дагы куттуктап атат. Рахмат, чоң апа. 90 жашыңыз кут болсун сиздики дагы. Карыса да туулган күнгө келип жүрүшөт. Мына дасторкондо жайылышып туугандар отурушат.
Atayım şu pazardan var onu gelek pazardan aldım aynen şu katayla gözüm. Buna atayım Krasnoyar şehrinden uşul Sabira kızı bugün apasına arnap durup oğunda güllerdi arnap oğunda şubalardı giygizip joluktardı salıp negizden batın albay turат bir samolotқа толтыра uğul kızlarını yetiştirip nevrelerdi alıp kelip tur. Kana nevrelerdi bardığı? Kana nevreler geldiler. Kulağınız kutlu olsun. Densolukta olun daima. Mına baldarınız, kızlarınız var ekan, mına gulmasiylarni görüp atasınız. Şu Allah Nevreler tutarlar. yaşasın bayadan жақсы. Mına дағы Rasul bizim karışır. Bazım Sabiraga жақсы işte başta sizden. Biz o ecem çayını içeride oturuyoruz bizim. Hiç görmey turgan boldu dep. Görse bu yakta mından da sürprizler var turбай. Sabira sen дағы şu. Baldızım densolуң чың болsun. Ата-энеңи кандай сыйласаң, sen de балдарың ошондой сыйласын. Daima денсаулыкта бол. Барчылыкта, токчулукта ушинтип жалам эле жакшылыкта оюн күлкүдө жүрөбүз. Mana jezdesiga gidiyordu. Ana. Kızak bol zor bir söyledim ben daha. Bizge de Bayramınız kutlu olsun apa. Ana. Ulan çocuktan beri kızım bağladı. Ana çatlar. Özgöçe suyu alğanı, bayağı toktağın menem alın kul. Ahbahar devirdagan al, ginde dürsem uşulaylı arda turbaylı. Anımdan azasından kırdaylı, o aydan ayın kapaki. Kuday tağlam kutlusun, bugün gelip kalaca, tuğban olup can kudur. Buna sindilerin baş bulup, toy kılıp yatkan turbaylı. Gelecek varızı, yol kılıp yatkan turbaylı. O aydan ayın sabire, canıma yakın gelsençe. Can sarı burada vereyim, gidecek dildi gereyim. Anıdan olup koysunca, görsün aksakaldan bayatan. Kuvanıp yatkan turbaylı, kutlu yakşılıktın gözünden. Ulanıp yatkan turbaylı, atadan ken baldar var, atağa ten baldar var, atadan aşkan baldar var. Egerden arada kalsa baldar var, atadan arman var. Ağamız bolsa tetigi Putin'din jüret canında, siz bolson akbay biçimin ake değiştin özü köründey, apaken istindoy savunda. Emi hayatın cezdeleriniz gibi ayttı, uşu kız erkek bolsa ne dayttı. Görsen oşondoy cumuş atkarıp, o vattu ten Rossiyada da karaça, özgöçe onda da katlanıp. Anan Kırgızdın baskan yerinde, bayağı ulu dayranın bayka tursam çekimde. Atayı basıp gelgen ekensiz, Kuday tağlam karaçı, ömürdü versin uşunday, apaken istindoy yaşına. Anan sindileri kuvanıp, kızlarının karaçı, ulu savun kullanıp, cezdelin bağrı kuvanıp, Asır ayt balam деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жарык шам сизар бир таң жол карап күтүп жүргөн алло апам
Canım düğünüm bereken Sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apaken Haruva kuyörüm meneken may Apaken may Ubayım gül tartıp Uykusuz tağın men Düşükü köp canı Barına göngön Çaçınız ağınen Alışta jürsöm da Özüngde büt oyun Sağını çor bolup Kusat olup Baratam sağa Birinci şu enem ömrüdün bolsun, geleceğin bolsun, geleceğin bolsun. Şu baldarının basayın görtürüversin. Şu sabra kadar ömrüdün bolsun, yetirese tileğine gelsin. Ardayım den soğukta olsun şu baldarının günün görsün. Şu jalpın arka bardın arka den soğulu. Şu bugünkü tuğulgan gün жақсы olsun. Kaynenege böyle koşamat kıldınız mı? Kanday şunu aytыңчы. Koşamat boldu. Attan keyin Olmayayım ne deyse enem ömrüdün bolsun. Ardayım den soğukta olsun, жақсы күндерде жүрüversin. Baldarın жақсы күндерін төрünde Baypağa bayıcı oturuyor. Belli. Oo. Mana. Putin çıkargan akçadan alıp gelip atar. Sizim ne deysiz? Ne deysin, apağızға uzun ömür қалайсыздағы. Дайыма біздің пешенебізге бар болсын, денсаулықта болсын, şu suyurmat көріп жүре берсін. Ежелері, біздің қатарысы şu baş болған ежелеріміз болсын. Дайыма şu ынтымақ бар жерде ырыс бар дейік, бардығызды башын біріктіріп атқан şu қызға чоң рахмат. Құдайым шуға дағы денсаулық берсін, тапқасына бәрәка берсін, балдарының қыздарынан ушундай урматсый көрсүн. Şu жақсылықтарына көп болып эле жүрө эле. Буга даярдандыңыздарбы же мындай күткөн эмессиз сиз дагы? Сюрприз да. Сюрприз. Эми жанагы мына колуңуздагы сюрприздер да тияктан келип турабы анча-мынча? Ооба да. Келе. Бар болуңуз. Siz gelin bolосуз ошондо? Анда сиз эң негизги подходду сизге жасаш керек экен чындап айтканда. Атамдын карындашы. Атаңыздын карындашы. Мына. О, мына. Ана кара. Ана. Караңыз. Ушу кызга аябай батаны бериңиздер. Чындап эле баягы акындарды ар ким алып келе албайт апасынын төрүнөчү. Бизди жөн эле башкарып алды. Жүрүң тияка туруң, буяка туруң. Гүл көтөрүң деп. Эмне айтасыз? Em sağlamış sizinle, Kudayım ömrün versin, görsün, caysın. En soğukta olup bana çakasın, İlavamiz. Sürpriz degen ушундай. Suyunçtan iyiler. Suyunçtan tuğaldardın bardığını. Barını ilattınız da kişine ilavakanlar ilavasın. Jonkayım siz kişine ilamış bolup durun öyle. Bunlar da iyiler. Suyuksuz henüz bolduruyoruz. Merim Bir gün hem zorga getirdim, getmeyeyim dedim. Çok şükürüm, canım benim. Canım bu benim. Kucağımdan bir kızı, kuvvetli bir benim. Görüşkün kanday yaxşı, görüşkün kanday yaxşı, yolkan kanday yaxşı. Sağıngan jürek benim, en yaxşı tilek benim. Kucaktan bekim kızı, Tuvattım belek benim, köşkün kanday yaxşı.
qanday yaxshi, jolsaq qanday yaxshi. Bal paygan pay biçesi dağı bulsun, karısı bakıp dilek ardırıyor. Ardayım baktalaylı gülü bulsun, karısı bakıp dilek ardırıyor. Ardayım baktalaylı Şunday жақсылықтарыңыз арамызда көп болсын. Ана сіздер де жалаңырап шындай жақсылықтың жаршысы болып жүре беріңіздер. Sizin ömrünüzge, söylөгөнүңүзгө караганда бул ырдайтты окшойт. Рахмат, рахмат. Алтындай болгон. Ойда жоксуңдар. Алтындай болгон эсиңиз бар. Алтындай болгон эсиңиз алтындарны калып. Буялага рахмат. Кыздарына балаларга бардыгыбыз тынч болбойлу, аман болбойлу, тынч болбойлу. Alo apam apaken canım düğünün dereken sağınışta ulumuz argünü altın nasıl apaken haruva Бүгүнкү Сабиранын дасторконуна куш келипсиңер баарыңар. Красноярскиден келип бизге чай берип отурат. Мына апамдын шылтоосу менен апа. 81 жаштын белгилеп, ушу сиңдим баарыбызга сюрприз кылып айтпай дебей түнү күнү ушинтип жетип келиптир бүгүнкү күндө. Миң мертебе рахмат ушу сиңдиме. Атам менен апамды дагы бир убакта көлгө апарган. Атамдын моторунун жанагындай мингизип алып, команда ооруп аткан. Ошондо ошого да жетишкен болмос. Буга жазган диплом өтө көп. Мындай красный книгага жазган турган бузда. Ар убакта ушинтип батабызды алып жүрөсүң. Кудайым ошончо бере берсин. Сен менен сыймыктанам дайыма. Айтып атам го, быйыл сага ыр жазам. Sabire bergem Allah'a ver, dayı pandega jana bereriz. Daim эме кылып сюрприздериң дайым күчөйө берсин. Дайым сюрприз менен пат алып жүрө бер, ошонун аркасынан агарып көрө бер. Мына жакшынакай кылып эжеме ыйгарып ишти аткарып кой деп, эжем мына жакшынакай кылып сөйлөбөй, мына жакшынакай кылып чогултуп отурат бардыгыбызды. Ошонун аркасында Эмир, Зидан, Адирбек, Нургүл силерге миң мертебе чоң рахмат. Ушинтип биздин көңүлүбүздү алып, жакшынакай кылып ушу тосуп отурасыңар. Миң мертебе рахмат. Бардыгыңар ушу жакшылык күндөрдө эле дасторкон жайышып бирибизге жакшы саналаш болуп, ушу тойлорго эле ушу колдор көтөрүлсүн, батаңар ушу колдор менен берилсин ошо тойлорго. Не тилек кылсак максаттарыбызга жетели. Сабира дагы бир жолу рахмат сиңдим. Бар болбай болуп, ден соолукта болуп, балдарыңдын үчүн. Sen ezem ağaçtır. Баарыбыз тынчылыкта бололу. Бардык калың журтка, ар бир пендеге биз эмне каалайбыз, мына көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндөн ар бирибиз ушундай бир үлгү ала турган күн. Себеп дегенде бейишим апам, сүйүктүү эжем деп бая бир туугандар ушинтип мээримин төгүп, ар убакта ошол ата энелерди сыйлап, урматтап жүрүшүн биз каалайт элек. Бүгүн мына Өмүрзак Азимкуловдун бейишим апам көрсөтүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Бардыгыңыздарга жакшы күндөрдө, жакшы ушундай мааракелерде, жакшы жолугушууларда Алла Таала жолуктурганга насип кылсын. Бар болуңуздар.